Te bre ljudi, evo ponovo u DM Play. Danas ćemo igrati drugu epizodu Counter Strike i krećemo. Ljudi, ovo je druga epizoda Counter Strike-a, moje omiljene igrice. Ako hoćete da se ulogujete, samo kucate F2 Counter Strike i nađete ovo. A pošto eno ih tamo, evo ti jedan head, ali nije. Imam samo 22%, ako me neko pogodi, mrtav sam. Ova epizoda će trajati 10 minuta, možda manje. Opa. Lakše je sa pištoljem. Evo, vidite zbog čega, gdje se oni nalaze. I ubijemo se. Ali to nema nikakve veze, pošto je ovo tek 2-0 za terorist win, a mi smo terorist win. Tako da idemo na drugu epizodu. Biće dosta ovih epizoda. 3-0. Ne znam zbog čega. A ne veze. B1-5. Onda B4-2. Idemo dalje. Hoćemo... Ne, imamo auto. Skači. Kako dobro pod vodom biti. Vidite što malo baguje. I ubišao pod vodom. Kako? Opet ovaj. O, evo ga. Znači. Vidite što malo baguje. Ajde. Opet mi, kako? Ne veze, više pobjeda za nas. Idemo samo s ovim. Ne može. Ajmo. Tu smo šti. To, ajde. Ne! Evo.
Ajde, ajde. Ajmo, ajmo, ajmo. Go, 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 go. Uf. A ne! A nisam trebao se vratim. Ali nema veze. Idemo dalje. Uf, 6-0. Kako? B. 2-1. Ne znam, B 4-2 ajde. B 1-4 ajde. Idemo dalje. Op, 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 gdje ćeš? Ko pade? A ne, odatle sam došao. Ajmo, ajmo. Možda imam i to. I pucali smo se pod vodom. To su ti majstori. Opa! Parkour. Ne! Dobro je. Parkour. Fuck! Ne bre! Kako? A ja kad hoću oduzimam pištolj. Idemo malo na parkour. Ajmo. Parkourista. Ljubi me! Kako? Ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Ako vam se svidio ovaj klip, ostavite like, share i komentar. I subscribeujte se na kanal. Vidimo se u sljedeći. Ćao!